هون جد دفرة چه دبيجن؟ دفا مثلا ام دبيجن حيشتر وشتر يعني هشتر قالك نافين ويهانا دما كو يك دفرة جزيرة روجافاي كرساني بريد شو حلبة يعني شو كوباني درقة و دير زور در باستبو تشتي هري بالكش لوان هردو باجاران ديتنا هجمارة كزيدا يا دفايان بو لنا هجمارة وان قالكي كيم بويا كوملايكا تايبت بدفايان للسوري دبيجا جد 12000 سري دفا للسوري تاني 5000 للرقاي مانه جبر كيمبونا بارينا بارانه وهشكا ساليه بهابونه هموان زيد باندورا كزيدا لسر خودی کرنا دفاعیان چه کریه؟ ایمیوانجی بگمان بهابویه جه چیران دنیجی هم بیشن گلکی زحمت دیدن خودی کریه کی دفاعیان دبیجه نرخ هر دفاعی کی میلیونه کو 500,000 لیره لنرخ تونک ایم بملیونه کیه او جی نکارنج بروی کی دفاعیان خودی بکن و زانیاریه جی بدما بری کو راپورت وره ده ساعتان دا دفاع 144 کیلومتر قد کن دکاره نزدیکی 300 کیلو جی هلگره هناك حيشتر هنا اگر کار نکن هفته جاره که آوه وخم بسی وانه هناك جی هنا دکارن 51 روزان تی بمینن آوه و نخون جكوما 12000 دفاين كل سوريا هنا 5000 سري لجندواري رقا خودي دبن اف امارن كوماليا إبليا تايبت بدوان لدفريا خودی وان دف جمارین خول باجاران برددن و لبرچمی فراتی شوانتیه دکن. لیش برنبونا بارانی و داکتنا آستا آوی ایم پیدا نابه و یکرینه گران بوهایا. نافچه هری دولمند بهبونا دوان لسوریه گندوار رقا پایتختا خودی کرنو کم کرنا وانه لنها اجبر نبونا ایم قفا جنافچونه لسروان هيا جبرتشينا هستية وان دركتية جاسم الخليفي تشلو بين صالي وبراي خوكو خلكي باجاروكي عن عيسى يجريداي الرقانة خدينوتو بين سريد دفنة ونها لقندي تل السمن يروج أفاي باجير دفي وان دتشيرن او دبیجه بریانها حکومت سوریه ایم جوان را بنرخکی پیجیانی دابین دکر لی اف 10 سالن کو شر لوی ولاتی هیا او جی هاتن پشت گو خستن ما ينباع ولا يخسر اليوم البعير تبيع 1.5 مليون والطونة التبن ایرو روش نرخ دوا بمليونك و نيفيا تونا ایم بمليونك ام به 800,000 وزاد تونه دوين ما برجينه في غارسي دخن لي بفايدة يعني وما بها فايدة يعني عندك تعطيها تبن ابيض ما بها فايده خالص تطعم پزیشکن بیطری دبیجن کو جبر کارینا دوان یا خو جاندنی بگرم و سرمیره کیم نخوش دکوین لدوی نافچه وان برچینه و ای سال جبرچینه 500 دوی دوجانی چلی که وان جبروان چون نسبة التراجع أكثر من 60%. جسدي شست خودی کرنا وان باش دوگریایه جبر نبونا ایم دوی گلکی نخوش ناکون جبر کو گرمه و سرمه دقدینه لیب برچینه و ایم بهایه تبريد من أحلى ما يكون بس العلف هو الغالي هو سبب التراجع بالدرجة الأولى. هر دوی کو نرخی وی ملیون کو 500,000 لیره سوریه آن کو 400 دلار امریکی بسالی ده هری کم 1 طن ایم دخواه طنا ایم جی بدردورا 300 دلاریه نرخ ایم سالی گلکی نزیکی نرخ دوه بخواه لو ما خود یوان توشی خساره که بیوینیتین فيفيان فتاح روداو جندواري رقا فيفيان انت كيف براسي انا فيفيان تشتري دافي بكفي احتمالا لنجي تبش كيمي بحر حال بخاطري وما لا وقفا